À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. hari mu muhango watambukijwe kuri televiziyo hagamijwe gushimangira ububasha bw'itsinda ry'abo basirikare ku butegetsi. Abofisiye bayobowe na Generali Brice Oligui Nguema bafashe ubutegetsi ku itariki 30 y'ukwezi gushize kwa munani, iminota mike nyuma y'uko bitangajwe ko Bongo yabonye amajwi amugeza kuri manda ya gatatu. Ayo majwi bayagize imfabusa kandi bavuga ko atemewe. Nguema yahawe icyubahiro n'abofisiye mu gisirikare bari bateranye hamwe n'abayobozi ubwo yarageze mu muhango wo kurahira na nyuma amaze kurahizwa. Televiziyo ya leta yagaragaje amashusho y'imbaga yamuhaga amashyi na za burende zirasa mu nyanja nk'ikimenyetso kitazibagirana kuri uyu munsi. Kudeta yasezereye ubuyobozi bw'umuryango wa Bongo nyuma y'imyaka 56 mu gihugu gikize kuri peteroli yakuruye imbaga yagaragaje ibyishimo mu mihanda yo mu murwa mukuru Libreville. Mu burengerazuba no muri Afurika yo hagati habaye kudeta 8 mu myaka 3.